Meni je jako drago što vidim da ste pažljivo gledali rebalans budžeta i što možemo da debatujemo na kvalitetan način. Prvo bi zamolio odbornike da malo više poštovanja pokažu prema kolegi iz opozicije kada govori. Nemojte da ulazite u diskusije s njim, pustite da gospodin završi, pa ćemo da pričamo na jedan malo civilizovaniji način. Znači, ovo nije način, zato apelujem na sve da malo više pažnje kada odbornik govori, da možete adekvatnije da učestvujete u debati s njim. I drago mi je što ste pomenuli upravo ove stvari na kojima opština Zvezdara insistira, možda ne mogu da se pročiti iz budžeta, pa bih volao da vam odgovorim. Prvo, ajde da krenem od Zvezdarske šume, to mi je onako prvo u glavi. Zvezdarska šuma nema nikakve veze sa opštinom Zvezdara, sem što se nalazi na teritoriji opštine. Trenutno njom gazduju Srbije šume i ono što je opština Zvezdara uradila jeste da se 3 godine borila da se plan Zvezdarske šume stavi van snage, da se donese nove, se zaustavi divlja gradnja. Tim je dat preduslov da se ta zelena površina vrati Beograđanima. Ono na čemu mi sada radimo sa gradom Beogradom jeste da vidimo ko će adekvatno da upravlja šumom, da li će to ostati u Srbija šumama, da li će se oformiti neko novo komunalno preduzeće koje će gazdovati tim šumama, da bi se dao osnov da tu se napravi sadržaj koji ste vi rekli, nove trim staze, nova izletišta, nove pešačke zone, znači treba da se stvori zakonski osnov da to može tako da funkcioniše. Ali ono što smo mi uradili u prethodnom periodu jeste da damo taj osnov da se tamo zaustavi divlja gradnja i da se ta šuma ponovo vrati Beograđanima. Isto govorimo i o Baba Velkinoj žumi ili Titovom gaju u Velikom Okom Lugu, takođe isti plan postoji za to. Problem sad više nije ni bitno kako se zove, mislimo na isto. Problem je što treba da stvorimo adekvatan zakonski osnov da se time bavimo. Ono što je problem, i sve razumem isto što i vi, jeste da malo se tu razlikuju ingerencije obične lokalne samouprave i lokalne samouprave u gradu Beogradu. Mora da znate da je gradska opština, ne postoji u Ustavu Republike Srbije, nije definisana Ustavom, ona je odeljenje grada i nema iste nadležnosti kao ostale lokalne samouprave u Srbiji. Mi ne možemo na parcelama koje nisu naše, one su vlasništvo grada Beograda, nama su date samo na korišćenje, da koristimo naša budžetska sredstva, da rešavamo takve stvari koje ste vi spomenuli, da zidamo stanovi, da ih dajemo izbjeglicama. Ono što možemo da radimo je svaki put kada grad ima neku inicijativu da je podržimo i tako smo u Velikom Okrom Lugu upravo i dali 2 parcele da se grade socijalni stanovi i da se zbrinjavaju upravo takve porodice. Kao što sad želimo da uradimo i u Orlovskom naselju, da Rome koji žive u kontejnerima preselimo da žive u normalnim stambenim jedinicama i za to smo dali parcele opštinske i svaki sledeći put kada grad bude imao neku inicijativu da reši pitanje izbjeglica, socijalno ugroženih ljudi, interno raseljenih lica, Roma, mi ćemo uvek dati parcele i uraditi sve sa naše strane da omogućimo tim ljudima da normalno žive. Ja moram da kažem ovo što je rekla Mira Babić vezano za socijalna davanja, da su to bolovanje još neke druge stvari koje idu iz budžeta i ove jubilarne nagrade su bile nagrade, pretpostavljam, koje su ovde podeljene za slavu opštinsku. Ova vlast je uvela rigorozne mere štednje od 11. juna kada je izabrana. Prvo, na funkcionerima, pa onda na zaposlenima nema više nenamenskog trošenja benzina, službenih automobila, ukinuli smo plaćanje mobilnih telefona, smanjili broj linija fiksne telefonije, sve što smo mogli da ukinemo smo ukinuli, imamo uštedu samo do kraja godine 4 miliona dinara i za to ćemo kupiti sledeće godine najverovatnije jedno vozilo za prevoz osoba sa invaliditetom, znači te pare smo usmerili upravo ono što ste vi pričali. Pokušamo i da iznađemo načine da još više para uštedimo u budžetu, od toga, od stvari polazimo od nas, ovo što je predložio kolega Radaković za ukidanje ovih naknada. Danas ko je naručio kafu, vidio je da ima samo kafe i vode, nema više, smanjili smo bukvalno sve rashode, svi plaćaju i mislimo da ćemo tako tim normalnim uštedama pokušati da negde oko 10 miliona u sledećoj godini predelimo upravo na stvari o kojima ste vi pričali. Morate da znate da strategijom plana razvoja koji je opština napravila 2010. godine, briga socijala, briga o ljudima je
ono na čemu mi insistiramo. To vidite i na ovim stvarima koje radimo, za koje dobijamo budžetske linije, za ono što radimo sa nevladinim sektorom i za ono što radimo sami. Volonterski servis, gde ima više od 50 volonterki koje svakodnevno pomažu starim i nemoćnim, socijalno ugroženim osobama sa invaliditetom, osobama s nekom vrstom mentalnog nedostatka, je narastao sa 15 na preko 50 za 2 godine. Dajemo tome nove sadržaje, opština pomaže tome i to su neki načini na koje se mi kvalitetno borimo. Bićemo prvi, najverovatnije, prva opština koja će imati pilot projekat izrade nove socijalne karte, gde ćemo zajedno da vidimo kakva je situacija na našoj opštini. Slažem se s vama, se teško živi, opština ima više od 160.000 stanovnika, mislim da ima nekdo oko 15.000 nezaposlenih i mi želimo da stvorimo klimu da ti ljudi ovaj težak period bolje prođu. S druge strane, stvaranjem privrednog ambijenta, a nije tačno da opština ne radi ništa. Ponovo u skladu naše ingerencije, u dogovoru sa gradom, određene zone koje se nalaze duž spoljne magistralne tangente, duž unutrašnje magistralne tangente i autoputa, ponovo smo prepustili gradu i dogovorili se s njima da od njih napravi u budućem planu generalne regulacije, zone za privredne parkove, zone za malu privredu i daćemo to, naravno, kroz grad investitorima na ponudu. Ono što je problem, što se ta sredstva koja se odbijaju otvaranjem nekih novih sadržaja na opštini ne slivaju ponovo u budžet opštine Zvezdare, nego se slivaju u budžet grada Beograda. I sve što mi dobijamo, mi faktički dobijamo od grada Beograda i naravno bi mnogo lakše bilo kad bi mi bili definisani kao prava jedinica lokalne samouprave sa svim nadležnostima koji idu. Mi smo odeljenje grada sa nadležnostima koje dobijamo, koje svakog dana mogu da budu date i oduzete. I to je problem s čime se mi svakodnevno susrećemo i borimo. Ali nemojte da imate nikakvu dilemu da izbjeglice koje smo obišli u Mirjevu ćemo obići mi, da svaki predlog opozicionih grupa koje sede ćemo uvažiti i da ćemo naravno zajedno da radimo na tome da se poboljša situacija na našoj opštini. Kažem, jako mi je drago što i gospodin Đapić i vi ste pažljivo čitali ovaj izveštaj. Znajte da mi nismo rasipnici, da pažljivo planiramo svaki dinar i da ćemo se boriti da ono što uštedimo ovde, na nečemu što ste vi primetili ode u prave ruke, da će opština upravo ekologiju i socijalu imati u narednom mandatu u fokusu svog rada. Hvala. Hvala, predsedniče. Gospodin Jeroš.